testa ljudi, s vama Đole sa seriji Z kanale. Ljudi, danas ćemo malo da igramo Skywars na serveru Mindtime. Onako, po meni dobar je za Skywars, ali imam ovaj hacking client Flare, pa to mi to sve stoji. Ali dobro, ovdje je u suštini laga, sad će da prestane. Nemojte da idete sa klipa. Evo, vidite, da laga sve ide tačno. A nekad, 3 sekunde kad pre. Dobro, izvinjam se što dugo nije bilo klipova, on je već 6. pokušaj da snimim. Zašto me nervira ovaj sad baš zbog ovoga, ima malo stvari. Te drveta jedva da ima. Stani. Ovako. Vidite, ovdje mi ništa ne secka i sad mi je ono liju hladno kao otvorio. Nema. Vidite, ping je grozan. Ping je ono kada vam nešto u vezi s internetom, da ne bi lagalo sve. Vidi, vraća mi blokove kako je retardirano. Ne preporučujem server kao što sam rekao sad. Ali onako dobar je za ono kada ne laga. Ali kada laga, onda laga do kraja. Dobro. Evo, ajde još 14 vuda. Tako. Sad možemo. Kod koga ćemo? Ćemo kod tebe. Ajde da se pravimo da ga ne vidimo. Ako je već krenuo po nas. Samo da stavim sve ovo što treba. Da ga timam pa da ga zajebam. Šta je bre? Kađe će me lik kako pokušam išta. Tako da ide ova voda. Pokušat ću što rezat što render klip bit će u HD-u, naravno, kao što možete vidjeti. Gotov si. What? Šta je, brati? Vrta si ti. Kad koristim hack. A to nije fora. Ja koristim hack na ovom serveru. Ups, nisam htio. Ovaj ne, ostane neće da koristim. Biće glupo. Okej, ajmo do tamo. Ovaj lik osjećam da će da me gađe. Dobro, izvinjam se ako nešto čujete. On do mene, a? Da, ovaj lik pokušava da dođe do mene, ali neće moći ove naći doškane. Ko je crko? I ja sam njega i on je mene. Dobro, šta ću. Dobro ljudi, evo ga taj Flare. To bi bilo to za ovu epizodu. Hvala vam što ste gledali, ostavite like, subscribe i izvinjavam se što nije bilo duže video i to je to. Ćao!